Anaga yakınıgından köyü ağabonsılı örübeyde yubileybet bolları turur. Bu manna saatutan seridespit kanların toput veteranlar bit komayu gohin oluk sokonun tiyen kelbettiler. Kinler dostlarının bihigi bu seri kendine kölüne ona kinler oğulları senlere aktan sanan ahır ıtık yespit. Bir yağı Avakumov Nikolay Petrovich de 1919 yıllığa ımıyın hülbek tükünüger heyli melketiger Avakumovlar Pyotr ve Anastasia Avakumovlar iki soğundan türebidi. Jonlara kini on sahiger tiyerger ikkeni araksan kini ağatıger kalbıda onun astanasti bedin ırkan kemi bilen ulapıda. Tığınca toğusu sübbehette hıllaqqa heyes kolatıgar öğrenek ilbite, onna hette kılahı bite. O kenitten yokuskayga bulgaqtır öğreğar bir sil kuruska öğrenmide. Seri bolbutugar tığınca toğusu üstürdün iki hıllaqqa ıngırlı bite, onna ikkis Belaruskay fronga seri despite. Türdün iki hıltan, türdün tüt sılgadılı bu İki üstte bahar bite. Ona bitehik bahar idin kenitten hette iyi Moskva hospital gazetem varın ikisi grupaların veli. Ona korsunun nihin iki metelle doydu tugar illen kilbite. O kenitten Tığınca toğusuz türde hette hıllaqqa bihen bitinden Mikhail ve Katerina Pavlovnalığın öl bulbutları. İyebit törü dergayı kini beceristaqa töröbite. Onna jonları ağata pükey bolan onna köhön olur butları. O kenitten üst klas bitiren varın jonları öğrettir ve taktara. Atin sirke taktara. Oskolu bu vakıta naşarnek Allah'ından bitir. Ondan öğrenmetağı. Her iki emgeri yabit kependeyge tuz sabotu görülüyle bite. Ondan ulgun jonu kutta tuz kostağın ugar. Karaha sırdattan keyhanı dılı üyelen ıstahanı visatın ılbıdı. Ondan her iki enitten bu köyünü kependeyge kürsübite. Jonları köhünler her ikenitten kükeyge döktürü köhün kelen kolkos ületiger arası yağı ülelebite. Tığınca 1919 yıldan bu elgeyge edde köhün kelbittir. Ona 19 yıldan Türdün Sıvıstata Kiliyapastarçının ülelebite. Jonlarım hette onu dürütün. İki iyem Bratan oğulların iten barata toğuz. Oğa ulaqan diye kergen bolan ulaq buput. Bu manna biye ağabıt oğullar var. Qahandı iten kötökpöt. Oğulları heri tuğunanı ittaqtarından tuğa şügeyin isterken ağıt kinağa körağıt diyetçi. Ondan hep sebet etti. Onu soruğar günleri herileyen uhukları da ocağının onu tühedenden ölcer bolara. Ağabıt olus kıtıgrasete ayılkanı ahara hüblüyle ayılkağa hiccerin kostura bultura günün boğrada tanyakka var arete edereklerini ona gühünün hahın hukka oğlatlarını hüccel öğretmedi. Hayının vaktan bu kıhının üleleyen onluk bu bir atak bıtıgır, turar bıtıgır, iyile ağabıt beylerin karşılamakka ülele bittir. Toğu soğuttan ağı soğa üktü göre ağabıtır biti. Bir onu ana orta yüreği, ona varı ülehit bolan joну hidderbekke hin ülelen xamsan kelliler varı oğlaktır, bilgin senektir, nus kas ıldır, bir jomut Olağın siter olur batağılıqtırın kinler halqıllar. Ağabıt altın hette hağıgar hiccan olaqtan barbıta. Ondan yebit ağabın tüet sağıgar tiyen qos yenlerin körüm baran yenlerin yörütürgün
нэн үйөтө ухан бу олоқтон турапта. Агабыт сүйіссағын толаргар мақталы хеқа ден бу маннык альбом кениге оңырын тахар битім манна оғыларын ақтылары кейбіттері онна қартыскалар. Манна кырады боллар барыта кейілі бітер. Бу көрөппіт оғылары бары балдар инебит ағабыт онны бу тоғысыға. Кені манна бейден рейтіна хұрыйбыт ақтыйта. Олы сүшіге көшердағыда бұқырдық. Онна нағарадаларын келер бүкпет. Бұ ағабыт нағарадалары ден. Кені икки құрсының химетелләқ, онна бұ өлөнініне ағадойды көмскүрсері бастық степеніне ғорденнен нағарадалымыда. Онтын инебит болағына түрдон хыл итеулеләті детім, ол тоқары кені петлетка бастыңа, онна коммунистической үлі ударниге еті, әлбәқ металінен нағарадалымыда, онна патриб кооперацияға кылатен иімден орденнен нағарадалымыда. Оның абжар қайдақ әрі ағылбыт бұбияға туға әлбәқ қорымнюта. Ол күрдік бұғын тарылы ұғыттан 6-12-509 кеге әриге бар бұтыттан аңара көннен кәлбетаға 2-7-116 кеге кәлбеті. Онтын бұ сұнтарылы ұғыттан 6-164 кеге бұ көнні біті. Әлгәйіге 165 кеге әриге бар бұтыттан ағы 12 кеге көнні біті. Онна сәрі толаны бар қалбыттары. Онын бейге бұ келер көлуенаға жоннар бұт қорсын бұғыларын бұ дойдуға улақын қорымны сәрі алжарқайын кепсір үтік еспет болыр. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.